Sebab dalam psychiatrist punya journey ni, ubat ni macam cari kekasih. You memang kena try and error until you find which one yang paling suitable dengan you. So, sebab benda-benda macam ni lah yang menyatakan journey psychiatrist ni is not easy, but it can be done. So, pada 10 jenis ubat, akhirnya 2020 tu saya relapse and teruk. So, setahun tu saya macam back to back lah, try error ubat semua. Until one day tu, doktor kata, Fatihah, let's step down semua ubat you. So, my friend suggest one medications and I bincang dengan doktor saya, you need to take note apa poin-poin penting yang you boleh reflect diri you bila you balik rumah. You makan ubat tu bukan makan menonong je tau. It doesn't help me to work as a normal person. So, doktor punya tugasan adalah untuk cari ubat yang paling sesuai dengan you. Itulah kali pertama saya rasa saya makan satu ubat. Yang esoknya saya rasa saya nak bekerja dah. Tapi for me, as someone that gone through mental health situations, makan ubat, as long you cannot function like a normal person, it's a worth punya investment. Tapi sebenarnya ubat ni, kalau you just MDD, one time, bila you dah makan ubat, sampai satu tempoh, macam saya dulu, ubat saya tinggi. Ada 100 mg, ada 50 mg.